Россия художник зен пірлігені пайда же халық маштері. Теленмелі хыне еверлі күлебезе масталана Галина Изратова пирден уйрылза кайнарамба вижі жыл жетірі. Шакиятпа елжікре историбе тыван Тавралық музейінде оның әжізен курави ұжылжы азайлю кажи ертірі. Галина Изратова сталана күлебесене керек мінле кураврада, керек хышхулари музей экспозициінде де ыттызем хушинде тюре хуирса илме булать. Весем чәрібек, хал-хал калашса гаясладуынашы, әшченліхібе, чундазалыхібе, чвашла собайлыхібе хойзен хушине азылдереші. Ну, май вогод хушиш планы, милли хашаган бик пачеке поэзия тумалла. Бұл әжішлеме юрхла ябала бұны кәлі. Изрі құрады хирарами, әжішлене воготра. Дадақ чавашке бебе, түрлене запунба. Галинан хайын юнере, хайын тенчи, хайын туеме. Онын ожа кымал чуна бедет алынада, чунада чипшынаган пуганезем бере пағындарыч. Тілінзеге мала ябалазым, чималдан анчақтан девол пуганя чахпар был, пурнышра курна саманцене, шинцене, урмнахинде вата пурнзагурны шинцене калаплазак перегдартма вышлана. Галина Изратова пуганизем теттемар, чон скульптурызем, весем печенгелеткезем демар, юнашар пурнаган зембе, кардикпа старик, небе брушки, сурухпа будекизем. Кешерен етумран еваласадуны жүхне авторы весенішне и бір білмен демле вұртынлық взаяны булас. Аппажыбе Татьяна Шаркова Рашей тада Чуваш республикен культурындава девешлешченебе бірле терлі курава худшыны жүхне оның композиции зене туянас деген земден умай булны. Анжақ черден джунлы оста, тыван бекшевых пулзадыны күлі бізене пиде херхенне. Кайран калачы сутма пиде шел бульжа, анжақта мускаври синны выставка бірле худшыны жүхне пиде ыйтыры да дед, бара дед сутрымен дед, хақ турапа мілі ғайып И бұндан дәчім сан мілі вылша бұлат композиция, шығырғаге, урамры бұлықсем, мұнда вұртмары, авызем дед, ман қойсем шуралашы шамгара дед, күшпадын жән бірдақ шөлерек дед, урайбек дед, евыш урайбек дед, візім чупашы дед, лашесем кашни қайым вырынне шырат дед. Бара қайне вырынне тупсан, бара лоплана беп дед. Шубашкардан келіне тандышысен бәштешісен де, елдік тұрхенде бұрнаган ендешісен де, Галины шенден азырсе галаса бамалыйын уммай. Пурде ана илемлі, имендік, шуды джунлы сыбайлы шенбек білеші. Пулдарулықра ана шанжик парса, хубартландырса тыны скульптор Владислав Зотиков. Авал Галина Изратована санбек ішлеген пирен урық щук тесе хавгаландарна. Адаланза, чаваш шыгыры жинжен. Ондан чаваш семье, чавашын илехи ела ергене жәмбек кадарда бұйшылары. Ол пәрле жәмбек худаша ішлені кадарда сәмінді. Ол сена шеклет. Галина Изратован куравне тван халыха юратса десе ятпана. Шак юрадыва унын пулдарулы хиурлы елдіксем хали де туйсақтырашы. Хойзенди мінбур ғыррине шиденегенері баба мадырышашы. Галина Васильевна әжізембе мұқтанза, шак мероприятизем, візем чара жүхне жешмар, пирінбе мар жүхне де уявзем пулзақты чыр. Чуваши Марина Корягина, Екатерина Янгалакова.